Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Kire TV Show. Uyu ni umwanya w'amakuru ahagezweho, aho tugiye kubagezaho inkuru ivuga ko imibare yatangajwe igaragaza ko abanyeshuri babaye indashyikirwa mu mashuri abanza bose ari abo mu mashuri yigenga. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi Claudette Irere yatangaje ko kimwe mu bituma abanyeshuri bo mu bigo by'amashuri ibya leta batagaragara mu bahemberwa kuba indashyikirwa ku rwego rw'igihugu harimo n'ikibazo cy'ubucucike gituma batiga neza uko bikwiye. Yabigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru cyakurikiye itangazwa ry'amanota ry'ibizamini bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye Tronc Commun. Abanyeshuri biyandikishije gukora ibizamini bya leta mu mashuri abanza bari 277,593, ariko abayitabiriye ni abanyeshuri 276,579. Amanota yashyizwe hanze ahagaragara ko abanyeshuri batsinze ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza ni ukuvuga abanyeshuri bagize kuva ku manota 50 kuzamura ari 88.21%. Gusa urugero abanyeshuri 8 bose babaye indashyikirwa mu barangije amashuri abanza nabo mu bigo by'amashuri yigenga gusa, harimo Ecole Internationale La Racine ryo mu Bugesera, Wisdom Center, Kigali Harvest School, Apacope College Saint André na Ecole Les Lezino. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi Claudette Irere yatangaje ko mu bibazo bituma abana bo mu mashuri ya leta batagaragara mu babaye indashyikirwa harimo n'ubucucike mu mashuri, aho yabigarutseho agira ati: abahize abandi ubu ni 8 bakaba baturutse mu bigo byigenga. Iyo ukomeje n'abandi mu yindi myanya ikurikira urababona, ariko nanone umuntu ntabwo yakwirengagiza uburyo conditions abana bigamo rimwe na rimwe buba butandukanye. Murabizi dufite ibibazo by'ubucucike, hari abana biga ari benshi ntabwo wabagereranya n'abana biga ari bake. Hari bimwe na bimwe baba badahuje n'abandi, gusa nicyo twese tubereyeho ni ugukomeza kugira ngo tubafashe nabo bige kandi batsinde neza. Yasobanuye ko abatsinze muri iki cyiciro 88.21% barimo benshi bo mu mashuri ya leta n'ayigenga. Raporo y'ibikorwa bya Minisiteri y'Uburezi y'ibikorwa bya 2024-2025 igaragaza ko abanyeshuri bicara mu cyumba kimwe bavuye kuri 51 muri 2023-2024 bagera kuri 50 muri 2024-2025. Umwaka w'amashuri wa 2025-2026 wagize abanyeshuri benshi ahanini kubera icyorezo cya COVID-19 cyatumye abakora ibizamini bya leta biyongeraho 56,252. Amashuri ari mu Rwanda arimo 2,083 afashwa na leta ku bw'amasezerano, naho amashuri ya leta ni 1,576, mu gihe amashuri yigenga ari 1,337. Mu 2024-2025 abanyeshuri bigaga mu mashuri afashwa na leta ku bw'amasezerano bari 2,411,376. Abigaga mu mashuri bari 1,879,240, naho abo mu mashuri yigenga bo bari 475,509. Inshuti bakunzi, tubashimiye kudahema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Ni naha dusoreje amakuru yacu, mukomeze kugubwa neza.